Ner mala kenyam kana dialo content barwani lingwasame ka Nuer online TV channel. Jo bana kwen gwasame jo machano re wika so Sudan. Ka kwilat ngoni. Wooden la Shwale Dr. Yang Yerdor, chairperson of the National Constitution Review Commission. Take a jo machalat gwasame. Ajene nana. Ajene no ba ngod ba kutuk. Ki ba permanent constitution budget took a janagor an ideal to be participating chet ka jawe dan e chata king what e chata in koron kin dangro jan dangro widero chelad no gor ne ideal no they can participate in ka jom chelad gwasame a janana the chairperson of the National Constitutional Review Commission has reiterated that South Sudan permanent constitution making process must be profoundly participatory as mandated by the 2022 Act governing the process. Eno bang what the ba katuk ki Dr. Yang Yedor ki jala no go reje eno de ne ideal they can let them eno no ajene ala ne ideal ala da jo me gwas mi shi ne itun wan chi ka doltin ka ki ngoni ki permanent constitution making process rai which ka so Sudan do dan and the constitution de jalat ke je Jome lada je reidul kana mom. Shela do nena media role is indispensable in the current constitution making process. Shela do nena ne ideal take a participate constitution making ne ideal. He explained that public involvement is secured through extensive civic education and public consultation, ensuring that citizen views are reflected and form the fundamental basis for drafting the constitutional text. Kajen Kujamo, Missionary Dial content today, which Michikarodi and Latin and wo who can participate Kadoba and Latka constitution Kaje, Dr. Yang Chajalan Ajen Barman Joko, key final. Meluno dong charge de nyok mulat ke je constitution ajen ba je kulu tuke je ko charge below doubt ka charge below nyoko dong de je nyok mu kwa je review lo de je nyok mu woy ke je ala gor ne dial ko they can participate ka do dan in the constitution de je lat ke je ki de je tuke je malat ka gwa same kene o de ne dial de kan male dane sha tain koron kin dangre dwal badak de kan los ala 2018 revitalized peace agreement e sha tain re wika katum kam Dr. Yang Machar kene kirme yadit en me dane sha tain male sha tain cha je biyar kirme yadit ke jan gwasame ni ngai kon dial manana to yen Dr. Yang Machar jen no cha mal cha dak jen collapse of the 2018 peace agreement nyok eno bikir me yadid ba banad ba ka buk chirkaman naga citizen ni re wechet kane de konti lan nuari na mabo kelgatin kontin yar ka kamale shatan mano dian men chikir me yadid nyogo me yarabane alajen dobdana ku de ni spela ayo ku ka target ka jere wech ena mobo yar mal ka bane ko joja ka gwene ken na mo amisha loke shimagwa kirma yadi bo shamal bache ja yarbo ko non de ka Uganda la Uganda People Defense Force re which ka so Sudan na mabo yere de ke Kuume me cha tan ke transitional government and de re which ka so Sudan ti dialati kalet cha lad kirma yadi ka galet jekte gwe ken wo shaka de lat Dr. Yang yer dor che jela do nena ajen mandana yero ba ngot ba ka tuk ajen nene insufficient resources ajen da kwangne ken insecurity ta danan roal wikeje janaka togan dial yarka wo ba constitution ba je to ki ngoten konen dong the constitution de kul tukeje ngai kon dial madan le road la korme je to la dial la ka palke nyo kanedin content go participate ba chetke Kuume spelayo pin Dr. Yang Machar a mandatory baka ken wo biged tin me cha ka yen kanedin content kul te ko de mal de jalat ne de kon te kul te ka long de ta inga mal ke 2018 revitalized peace agreement cha ka de yen de na mo she so Sudan ba che yar ko che de te ka mal ko cha ti cha ga bulong ga lene chana jalar te ka dokki ngwande chalat no de la let ko bi mal bo kulben maniam awane ne a unification of forces ala national army ke force yalka unified forces do brande kalas let ke je rewi ka so Sudan na mone kel makan la chu menetam ngai kona shikir mi yadi che dier ke je chang medane sha to ko de ne idealti de ka graduate jo botogo no sha ka peno de ka wulet
nyok ke jen gwasa me cha bi nyok mu kwa ga target ba ka do dan en dong ke dini SPLIO ko cha dini SPLIO cha ka gorman gorkin me yadi de long gore jen o dar SPLIO ke li der jeddak tele mi de lat tele mi transitional government mi de lat de churu ne jen do ba nyam en let kin me yadi de so unification of forces cha fail cha je bi nyok kam dong de je longa mulat ke ja enemy cha doctor yang ma cha ja konlon ka kuje mo dong unification of force ba kula talk so permanent constitution without this government work rawde ajen dung constitutional lat koname ke dung wona la permanent constitution kana kontuk eno kana kontu point de jaga malko betel ban show many election jaga ko charge bulat ko jendan kuna rodien le yen keje so na me kel mi mal ci yarbo rewi ko so Sudan diodian gwase me ka jowe dan shalat gor ka jeno de ne dial content ke kemni de ka nyoko muloy ke kere ko kanitin content bukulo kwany dio je tege jo mishaling mishala da wuri shalga Michael Makwelu tela da wona ne de content ke kemni ram log bana mu goreje so ken ne ti kwar jant te ne shikan diera no te ne de ke kem wala te ram today we so Sudan we participated ka voting ke election chikan dier ka kwide jen joga na mishi abrar amugori kati yere jamo amugori so ne ti chikula dier ke citizen ni ken kaneta to kanedi tedi anyumo bi angaje longba man bech ke jan tama me 2018 peace agreement e chatan ko do bran chaje yer ke jen 2025 to continent ma nyo de jen wo tele election midday lat ko kanedi ala continent de ko lo kwan cha ka wo special nation continent dong de ko lo kwan ka spela yo tinde Dr. Mochar de je kulo gor ke de kana kulo kwan ka ron 2026 kana to kan dial charge odien charge silent tam de kono shunga ko ro chi tore we ka nasir ka wulang ka lungu shuk ko ro to kan tamre we ka fanga ko ron to ka panyejar kan god diala to ka kantis ni Nuer me sha ka dak do badien de na kulo kwanga jamo so nyu de no kwen ba peke juba korwade ala netin kontin gorka ne wude shalga me kirmi yadi chuo be jien bore wike so Sudan ke liu chebotin ko titi dial mo kan ko konlat government work ba pointing kan kontin la refugees ba tanin ba kon lo dawich ke ba mo goda tegatin ko be kan kula vote anyok bone ti fierte ten la dual ko en queen kwarbo ba je yara kir ko terminating kono kwa train kan kir kan dial kwa train ga Juba kwa train ga Uganda kwa train Japan wini diatin ko kenten kontin kwa lo ngi do brande ken queen kwa de ken kwal ke je na ma ke lungu tare nana long one last thing ndana bana ngai gwasame ala wude shalga me bolmel eno bala kwar ngoda ba amatot be jamat ko ekir me yadit ba vodo ke e volmel right now kes SPLA ngoda ro ala mo yatin so mo linkon mo gwasa me akwi bongwoni ke permanent constitution mlat ken ode lat ki Dr. Yang Yador jejelado nena he noted last month that insecurity and insufficient resources had caused delay in the nationwide civic education and public consultation necessary for the process. Despite these challenges, the NCRC is pushing forward, recognizing the media as a pivotal bridge between the constitutional process and the South Sudanese populace. Alamen la gwada me wuda me gentleman jack constitution ko be delay au take a tung one long to ngot dak kwak ki secure to ngot kari aleka nyen jawdana chalat an ban jëm da dien biatemal.